enti sesi America said the popular TikToker Fante comedy our san so ye NPP communicator in somewhere be koso bia no chese ye nua be ma idiot he obeka nsem afa ho nkasa na recently na nkomo bi ekoso e we live streaming na one nkrofo bi Ghana Jollof any others na omo ka ho a na omo e threat eye Don Dramani Mahama abusua sa asem we e the trouble e the abre eye Fante comedy one nkrofo sesi America said the Ghana Police Service for atumi akoso mumu asisi ane de Ghana Police Service for ensa somumu a omo nso edamu a chese enye fedi agro na ensemu ankrofo we ebeka ye no abusua aba beka ye nsa e ha se ya ye ba betie die ensemu omo kan ye a chese Ghana Police Service for atumi akwakwache omo no ha e Western blog media so message na first time na wa subscribe to your channel no send any update bia nso e drop ya onso be first person a ubenya bi ati na wa share ama wonu abi nso anya bi atie enti abusuan ya ba eye Fante comedy oni eye Ghana Jollof a chese omo betreti eye Don Dramani Mahama efa eye plane crash e ba ya enam so e ma yempanifo ewuye nti emu e na live stream e course so ankrofo yi e treti Don Dramani Mahama na yenhwe video yi e wo this side me a one pebo na me kura de na nkai na me pen sa asa me je fi kwasi ampeni ampa wono ana na me expect sen ko ka ho hwe sa wo boasi MP a wo wu bi de na wo gina ye hwe se ya to abawie wo se chenchira wo de force be gise wa wini e kofa wo nkwala wo boys ba mo be bu city MP ebe bu NPP ni no mo twetwe ne sabio mo twetwe ne hwa ne kwati nyina edi nnua ene nsika nyina gina le so na mo ka se ko wada Mesti ya adam kobu hawa kumisirom kobu Lloyd innocent. Yes. Ipani fonse di BNC na mo ni mse Yakubu wada. Yakubu na mo di akotia mo ni pa hawa kumisi shomo. Mo ni kan mo bro hawa kumisi. Akotia Wo say na mo no de nyame akekere no eyi ho de ede bramo we de wa kekere ni se kutu se ba we kura ye enra meme si oboasia ya kekere wo mo obotom se kutu obotom ya kekere anya di kwa me si ya kekere wo mo obotom meme si nye so obi se Jobunya una ya. Echese koko ho fast. Abani. Ana woni ko so ya sa wo mo agumo. Fante na muni mu se koko boto na nso ne ya sa wo mo agum. Anya. No post scale na mo fa 128 nento so mamo. 128 no mama ku afo. Me say, when they are body say kutu say bam. No, what is that fast? No, say Yakubu fa no bo to the tambata ku fa Yakubu there. Atama bo na we ti ko pai. Atama bo na we ti ko pai. O fa bo na pai. Hey, yo ma ta fa no bi a wo so de na asema Yakubu. Yakubu ndi na asema ma no. Ti dia na ta ba Yakubu fa no bo a to the yeah, to me, echo life. See, life. Obi so twi camera si na numa se bede na mi su bede na mi ndi arewo. Se na no de na nya de na no de na se na no de ne ye de obi wu de a ene de asi so ye pa ye. Na mi se on so na ka kwasi afui. So in this video we NHS Ghana Jollof ono na o kasa said Don Dramani Mahama omo betwa ne ti na omo de na hye botomu ene ne wife ene ne mani yina no beku omo yina na omo de ne mani eden adase abusunya enti video we de asem aba what you say na after say live stream we e course no chese Fante comedy osanso bedi nkomo bia na ne nkoma odi na o kiremu a plane crash na e course a enam so ema eye yempanifo 8 ekọ wuye no emu na Fante comedy ebeye video na o kiremu a se eye NDC amanyokoi se omo ewura fi bibia one de o kai omo because plane crash ne ba ye
nipa 8 ene wuye ena yekoto aban nso na ache se number omo nso enya ye 8 enti ono de okai omo se babia omo kwaji tumi no so omo fa omo aboade enkoye de a ene che se ewo se omo de eko anya saade a de besi no abusua a che se yenu abema yi ebe ka sa ensem 8 months ni ballot paper no omo da so 8 helicopter no nipa 8 ene wuye mon baby amukoji tumi no ebe ya yesere mo mfa omo na ase nkomo mo 888 eyehu yesere mo ebi amude amadwen ma bibi so mesi omo bo office 8 months ni omo da 8 ewo ballot paper no so helicopter no so enipa 8 ene wuye mesi baby amukoye ne yesere mo mfa enipa no na ase nkoma no na afi de Ghana fo no yensunu muti eji yensem o eji yensem ya pamucho na we die buru yesu o buru yesu we die yentimi yesere mo we die yes Fante comedy ana chese ono nso eka ensem efa eye NDC amanyoku ana chese o chemu a tumi a omukwaje ye for election a omudi enwini ye no na chese number omunya ye ene ikrofo omawuni na eye the same de a chese omumfa tumi ni nko anyasa Ghana yentumi abusua na unim se plane e crash ye no wasan so beye video a na o chiremu a eye black boss na Dr. Frank Amakohene enyaye ana chese obeka se omahu da box no yenu abema yin so esan so beye video ewo ho a chese na oka ensebi yentie ensemo ana ewo die na oka enti na chese Fante comedy ne de chese NDC amanyoku ne de odomonim ayefom ensem a okeka ni na eche omoni na abusua saa na me de meka no abusua na video bi a obeyeye efa ensem a ekoso e live streaming na chese ye treti eye dondo amani mahama oni eye Sami Jamfi any others no yes Fante comedy ebeye video a na chese o patch say impanifo enye de emphasize asem na yenu abai ebeka ye no ono ankasa de ono so eka ye ni na no impanifo enye den emfa nche wo mo a chese obeye video patch but antumi ankwan koduru animo a ende ya ba be soa no a chese odamu no yes yentie da video na yenu abemai ebe patch wa na chese ono so esese Ghana for emfa sa asem no ede enche no ni na no yes yentie e wode sa ye wi a na chese ye din komo so aka ho we dia mesremo na me say ye host to live bi e TikTok na obi ba so be kire na adwen asema ni pan kan ye no entwa ye but okasa wie no me say ni say asemo a waka na ho de ontwen san e ma ni pano atwen wo san ye but the oye screen recording no baby a me ka so ontwen san na baby a ni pano twe san ye no e ho no ni pano am post one kan enti ye ka bibi na nko ya ya pamocho mo fanche me ai mi ka bibi na anya me da me na me host tu ya mo fanche me mo fa ne se mo ba e na mane agu mo nan so mo ba pepa mo ntwa ye nyina ye nipa ba ko ya we si wo emfa mo bia why we dey madofo minuanom mo amu NDC me pamocho mo fanche me why enti abusuana de eye Fante comedy ono so ode tudwa de efa ne ho nyina a chese akwakọ wie ewo eye police station no yes na ye di aba be somu no na da bia me ka se anu wei se wan hwe yi a edo be ko ba bia eni kwan se we den obekọ ba bia onye wa adwen se obekọ akoda no eho na obekọ akoda because of yanui politics yi abusunya me say mame hu adwen kire awo comment section wo wie so ani demu na wa subscribe to your channel no send any update bia nso e drop ya obeye first person na wonya bi atie wo wie so a chale na wo jaw comment den e de amaye na ewiase de ya no we ensem de ye beka but ye ka ye be hu ha wo e be den ye beka ye ensem anye saa
anhwe yi a yɛn so yɛbɛkɔ please ni bi because ensam na ɛwɔ ya no a yɛpɛ sɛ yɛka no yɛntumi nka abusua ma me fa wo NC ɛha sɛ yɛ